Kachina Media oye. Kumuringo kumwe go kutungura by'emisano mu cyanga ca Ankole Tsime Geoffrey yahirisa miliyoni 11 kwera utimu ya Rwampara y'umpira gw'ebigere mu kikopo cya Ankole Cup. Senteze zahebwa barikwebembera timu ya Rwampara kurabiro mushuganitse muhereza Valentine Kachina rukushuganitse bitongere biri hansi ya Tsime Geoffrey. 5 kaga sanju 8 9 miliyoni ezo za bibiri. 10, 2, 3, 4, 5. Senteze miliyoni 11 buri kitongore kiri hansi ya Tsime Geoffrey kitiriho kurebeka ngo iby'imizano mu Rwampara byajendomisha na mnongo mu kikope cya Ankole Cup. Kweta Anko Tsime Destiny Dream Helpers Foundation yakwataraho district ya Rwampara football team na miliyoni 3. Rwampara Global Air Cargo yakwataraho district ya Rwampara football team na miliyoni 2. Ariko Sentezi umushuganitsa yagiranga buri mutashemerire kutamana mu by'emizano akubugwa hatiya eby'emizano nagwende muri aneje yo kureba nebasa kweraho nebasa kweraho mu kutunga emerumo umuzano wo mpira tutakarebera abaryo mu kishayi emipira yabeterire ya Rwampara ninge ya Ankole ninge ya Uganda koche nashashurwa bari farini bashashurwa aba boda abo kuntu bakora sente. Muhereza Valentine yayongera yasimo bumwe nengeshe nunje ebyo kuretwa hebye mizano na munongo mupira gw'ebigere pira kigumire kusanga ngo umuntu mwawe muri arayina apunguriye ize nabuza tahati yo y'umuco gwatenje mu Nyankole atkasi watati nyonje umuganda nibabuza iyo nambita noje basa wachenga. So that unity is what we need. Turebera abantu binja bo kuzumira nabo gukora ki konko mpira n'ubagita na namateka gempira uburo muntu akabe nakwata kocha mutere kikonde konka nahendera yegere mu cyomugenda zimutisheta self censorship. Abari kwebembera timu yeje nabasabwa kozesa kuronja sente zabahibwa bakamanya mu gashugwazo bitu kutari kutatanisa timu otiriho nebyo mizano mu Rwampara muzikoze seje abo kuba izarga tuzaho konka nyoni mbagambera umuntu za kuzimonitaringa tukuzitegeka umuntu enda balance yazo konka at least ruyare turengu yinekeyo ati mugiro kuba batera uterwa cyoronomo konka no sanga kumbe mwine akakukuba pushinga kibenchi kora ki kandi tubasima Rwampara tugetirwa umuntu go kubanza abukiro kwata aba timu ya Rwampara bayakira senteze kandi basima ubuhwezo bwabahebwa nuko kuraganisa kubara kuza kukoza sente zabahebwa no kurebeka ngo Rwampara yanjira kutunguko mu byo mizano no kwihaye intaranta z'abana ruyare ankoti bwenu mbagera ngo abanyankuru mbacwe fumu munyakusima gumasimirwe niyo wawe umuntu wo kubanza abo kutura hewe ugarza Rwampara zangu karabu yitu nanogo nana obarigire kutera nyumwazyo umwe tugera maybe habe hagera kabaraburamo konkate sente zagera ki zarebuka mwene nko chairman yatugambira onpiro gora akorate tkoresije ka sente kitaka abazana tubate mu maraba tibe ankoti ahabo kureba Rwampara hiyatandikire benda kajante birungi byona kabire mu Rwampara kandi ko kumwashigamba sente zigira misho mabi konka ahabo burungi bwa Rwampara kandi no mushinya gwa Rwampara n'abayobozi bitu ba MPs twatanyise nabo ahubwo sente tugwo mu rundi rwo kubanza kuyisha last edition tukayika semi finals kandi twankozesa sente kandi sente zakozesebwa je timu ya Rwampara district no bebembire kimeza cha group C no mpundano mukaga bwanyuma yo kusinga emizano ebiri yo kubanza bakusinga isingiro na goal zibira hariyemwe bakagumisa bakasinga kashare na goal zibiro mu rubusha na bwanyuma bakasingwa timu ya Mbarara City na koremo mu rubusha mu guherera iciro rwa mukaga rwesabite hwiri. Timu ya Rwampara ndabakomezamo kuzana kikopo cya Ankole Cup kandi umuzano gwabo gukurataho ndabaza kuritura na timu ya Mbarara City biro byo mwezi 28 kwezoko oko mu district ya Rwampara. Crossing mpira mpora na unsubuka Sadat Nasoro munsubuka Katiba Gashakwa yana kankwasa abo Tayari West umuri Mbarara.